Ya bana vergile de. Ya 10 metre ama ben. Talaşma ben. Bo'ldi. Ne oldu ate? Ne tartı otasısın? Ne oldu ate? Setka talaş bol odat, ne olat? Qanday setka ko'rsatchi? Bana böyle kata soturmasın. Ya joğa hemen bir salam. Ne setka bunda? Ya bu Tushuntirib bersang klientlarga- ellerga. Ya klientlerge biz monday tor setka satып atабыз. Böyle kata soturganıçı. Ma 95%'ligi az qala otat, talamay ol otat. Ben birinchi kelgem ölçötüp klientke sal üreyim desem onu. Ben geldim ya baylaydım. Men baya kelgen bolчумун мына. Metri 200 сомдон башталат. Кыргызстан боюнча доставка бар. 2 метрден 12 метрге чейин бар. Ширинасычы 80% күндөн тосо турганы, жана 95% күндөн тосо турганы бар. Bo'ldi eme bunda urushpay эле elga sataverdilar жөн эле. Жок, мен урушпай эле сатып атам, өзү келип очерктими алып атпайбы өзү наглый. Mına zakazlar ошондо, а? Ооба, мына заказдар кетирип атабыз Кыргызстан боюнча. Мыналар бүт заказдар экен да. Мына солук